ngivunyelwa ngini bazalwane angivale bazalwane ngokuthi sibuyekeze nake sibe nako nasine bazalwane mhlambe sigcine ngako sibuke bazalwane yini ba benefit kambe yini bazalwane ngasikhuluma ngema benefits sithi yini ngesizulu izinzuzo zokuhlala kuJesu yabo uma singayibeka kanjalo bazalwane sibuke ama benefit okuhlala kuJesu hayi ngokwalesahluko bazalwane ebesisifunda kuJohn chapter 12 umfowethu malazi sekhona okay ba benefit okuhlala izinzuzo zokuhlala kuJesu sibuke mhlambe zing5-4 ezilistiwe lapha sibuke zona bazalwane sigcine ngazo bese emva kwaloko sesiya emibuzweni kulabo labangaba nemibuzo chapter 15 bazalwane kuJohane yes chapter 15 sibuke bazalwane nanti verse verse 4 kulo chapter 15 verse 4 hlalani kimi nami kubobani bazalwane njengoba igatsha lingethela ithelo ngokwalo kuphela nayiva bazalwane uma lihlala emvinini yabo ibenefit enkulu yokuhlala kuJesu ukuthi uthele ithelo bazalwane ibenefit inzuzo yokuhlala uthele ithelo omnye umuntu angazijulukela lethelo angasenza njani bazalwane wena awuzijulukele lethelo hayi kukamina bazalwane awujulukele lethelo uthatha isitulo sakho ujulukelana uthatha isitulo sakho nami uJesu usibeke kubani bazalwane bese kuba nomkhiqizo hayi khulumani bandla lenkosi bese kubanani wena ubeka isitulo sakho kubani bazalwane uthi uJesu nangihlala kimi naye bese ufuna ukuhlala kuphi bazalwane nawe ufuna ukuhlala kuye naye sohlala kuphi bazalwane ibenefit lenkulu sokhiqiza ithelo sokhiqiza yini bazalwane ithelo lonke umuntu yazijulukela akujuluka umuntu ajulukele what is freely given what is freely bani bazalwane akujulukele wena uthatha isitulo sakho nje siye kuJesu bese nakuyini uthanda lela coffee bese kuyalinatha ihleli kubani bazalwane bese nayehla ahlale kimi yabo bazalwane bese kwenye indawo ukuthi mina nobaba siyoyehla sihlale kubani bazalwane umoya engcwele nayehla ahlale kubani hayi bazalwane impilo seyitshintshile inkinga zethu zonke zonke inkinga seyinjani bazalwane no bazalwane ngeke abe inkinga ebandleni umzalwane lohleli kuJesu ngobe buJesu nebuNkulunkulu sebuhleli kubani bazalwane se ingqondo yakhe icharacter yakhe similo sakhe bunguye bakhe sekunelitshintsho lokuhlala kuJesu kumguqulile bamenza waba yilento uJesu ayiyo uzathi uPaula akuseyimi owenza njani bazalwane saba nenhlanhla kodwa sewuKristu lowenza njani cabanga-ke lo mzalwane okungesenguye ophilako kodwa kuye esekungikristu onjani bazalwane problem thanini completely solved phela bavumela bazalwane ukuthi 99% kuma not
kukwenza uthela iy'thelo bazalwane, kukwenza uthela iy'thelo ngekhulu nangenkulungwane, uthela iy'thelo, i-benefit enkulu yokuhlala kuJesu. Kuyevakala bazalwane. Uverse 4 esimfundile bese lalela uverse 5 uthini? Mina ngingumvini, nina ningamadada. Yebo. Ohlala kimi nami kuye. Lo uthela izithelo eziningi. Loyo uthela iy'thelo lezingakanani bazalwane? Hayi izingosana kodwa ezinjani. Loyo ohlala kuJesu naJesu ahlala kuye indathane yey'thelo. Akukho sithelo ongeke usithole kuyo. Yithi bombijana nje lesingane ngoba khona lokunye bazalwane lokungathi kuyihit and run. Kufika nje kuJesu kodwa ungahlangani. Fika nje uphuthuma kuJesu. Fika nje wenzani kuJesu bazalwane? Hayi awutholi awuphumi nje. Ngoba wena uyafika nje kuJesu uyafika. Lo mnye athi angithi umuntu azohlala uqala ilungiselele. Lo muntu uzowenzani lo? Awuzohlala. Sawubona ngokuthi abesebenza nje ukuthi lakhileke la. No bazalwane. Uvela ukuthi lakhiwe. Noma botha umuphi kudla. Sewuyabona ukuthi vele ufuna upheke, umphakele. Ngoba lo muntu akayindawo. Lo muntu akayindawo. Sangakubuza ukuthi sowungathi usenda ngisovele. Yabona ukuthi la lo muntu akayindawo. Akayindawo lo muntu uhleli. Uzambona noma ngeke ngifike lapho nangasekhumula amakawusi nangasekhumula ibhanti. Lo muntu unjani bazalwane? Uhlala onjalo kuJesu lokumsebenzelayo. Uhlala onjalo kuJesu lokumsebenzelayo umuntu. Lokunye bazalwane akunaba benefit. Okay, ngaphandle kwami ningenze lutho uverse okay, asikonde kuleli bazalwane, asikonde kuverse 7. Uma nihlala kimi namazwi amenza njani bazalwane? Ngoba bazalwane lento ufuna sixhumane. Uma uJesu abalulekile empilweni yakho uzobaluleka nezwi lakhe kuwe. Uma uJesu top priority kuwe nezwi lakhe lizoba top priority, lo moya oyingcwele uzoba yingxenye ebalulekile empilweni yakho. Kuyevakala bazalwane, uzofuna kuchitha isikhathi sakho lesiningi ezwini, kuchitha isikhathi sakho lesiningi kuJesu. Manje uthi na uma nihlala kimi nezwi namazwi ami ehlala kini, yebo niyakucela eninjani bazalwane? Enithandako nikwenzelwe njani bazalwane? Nikwenzele. Ngamanye amagama kuyi-benefit nalokuthi kunemthandazo ephendulwa ukuthi wena uhleli kuJesu. Lomnye umuntu angayithandaza ayicelele into angayitholi. Mina ngiyitholiswe ukuthi ngihlele enkosini uJesu. Ngiyitholiswe ukuthi ngihleli kuphi bazalwane? Thatha isitulo sami ngayosibeka uJesu waba indawo yami yokuhlala. Ngithole abanye abantu abajulukela ngomleni, ngithole ukuthi hayi ukuthi khona ukwenzelela ukuthi nje ngihlele kuJesu. Uthi ke manje niyawuqala nikuthandako nikwenzele ngenxa yokuthi nihleli kuye nezwi lakhe lihleli kini. Ngamanye amagama i-benefit yokuhlala kuJesu kuphenduleka imithandazo. Imithandazo yenza njani bazalwane? UJesu akangabazi uthi niyakucela lidwebele legama elithi eninjani kona bazalwane? Enikuthandako. Uthandani? Noma sikakhuluma sonke umuntu nemuntu asho into yakhe ayithandayo. Uthandani? Ngithanda imali. Nawe shalo kwakho ungasoli kwami. Uyazi asenze njani-ke ngoba sonke sinento siyithandako asiyohlala kuJesu singalishiyi izwi lakhe nezwi lakhe Jesu lihlale kubani. Uthi nasofika lapho-ke bese uthi Nkosi kodwa nakanjani uzakwenza ithi nawebuka imali ngithanda ngiyabona bese yamtshela Nkosi ngithanda
utshela umhlobo wakho, utshela ubani bazalwane. Uyabona umzimba kumtshela kulokuvela sihlale kuye lobudlelwane ngoba kufuneka kwakheke le friendship kuqala. Uyabo bazalwane, ubuhlobo bungakheka buqiniswe lobuhlobo kube yinto le-continuous lobuhlobo kube yi-two-way. Kuyavakala bazalwane, kusuke ukuthi manje wabona ingilozi kulelo lada lalimiswe emhlabathini kodwa lishayisa kuphi bazalwane? Linamhlabathini kodwa isihloko salo sishayisa kuphi bazalwane? Sekwehla ingilozi ziyehla ziphinde zenza njani bazalwane? Ingaziba njalo lobudlelwane kube njalo phakathi kwami noKristu. Hayi bazalwane, iy'nkinga zonke zicazululekile. Sesikhathi bani bazalwane? Nisho phela sivale. Lisho sivale. But sidila ngema-benefit bazalwane, siyaceda. Bokunumber 2 angithi loyo bazalwane. Phenduleka umthandazo ngenxa yokuhlala kuJesu. Bese lithini izwi lenkosi bazalwane? Uvesi elilandelako. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo. Endi bazalwane, ngalokuthi uthela iy'thelo ezingakanani bazalwane, eziningi ezingey'ngcosana, kukhazimuliswa ubani bazalwane? Omnye umuntu angajuluka lwele khazimulisa uNkulunkulu. Mina ngiye ngibeke isitulo sami, kuthi ngokuthi ngibeke isitulo sami kuJesu uhleli kuye nezwi lakhe lihleli kuye, kuvele bese sengithele iy'thelo ezingakanani, sengishaya iy'nyoni ey'ningi kanye nokuphenduleka kwemthandazo, kanye nokuphenduleka kwemthandazo nokwandelwa i-productivity kudumiseka abantu bazalwane? uNkulunkulu. Ngoba lithi uyadunyiswa ngokuthi sithele iy'thelo bazalwane. uNkulunkulu uyadunyiswa. Asiqhubeke siqedelele le vesi. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. And lapho bazalwane siba ngabafundi bakaJesu. Siba ngabafundi bakaJesu. Okay, verse 9. Njengalokho ubaba engithandile, nami ngimthandile. Hlalani othandweni. Ngubani ukuthi akusiyi-benefit kuthandwa? Kuthandwa nje ngubani bazalwane? uNkulunkulu. Kuthandwa nje ngubani bazalwane? uJesu. Ngicabanga ukuthi kuyi-benefit enkulu ukuthi ngiyathandwa ngingubani bayethe ngiyathandwa ke ngiyathandwa ngingubani obayetheko ayayayayaya ngiyathandwa ke ngiyathandwa ayetheko ayethe sengiyathandwa ke ngiyathandwa ke ayethe bayethe. Hayi bazalwane, uthi lo verse 9, njengalokhu ubaba enenze njani bazalwane? Yayi ubaba usithandile. Ubaba usenze njani bazalwane? Usithande singamthandi, sizoni, sibabi. Wasenza njani bazalwane? Namanje uyasithanda. Hayi usenza njani bazalwane? Uyasithanda. Asikaze sathandwa umuntu ngendlela uNkulunkulu ngisho unkosikazi wami angikakamthandi ngendlela uNkulunkulu noJesu amthanda ngayo. No, ngimthandile yena umntana bami, kodwa hayi
ngendlela uJesu noNkulunkulu hey usithanda sesimesabhile. Woo! Lithenela vesi singamanye amagama segijima umuntu ngembazo uthi sisiyekelelani sale sijutshwa bese uyanxusa athi shwele baba, shwele baba, shwele baba, ibano asingajutshwa sesifake ama-fertilizer nalo but bazalwane ibenefit yokuthandwa sithandwe uNkulunkulu asithandele ukuthi sidele kuye. Uthini uverse 10? Uverse bani lo besimfunda bazalwane? Okay, verse 10 uthini? Yes, verse 11. Ukuthokoza kwami kube bazalwane, nokuthokoza kwethu kube njani bazalwane? Konke lokho asitshele kona usitshelele ukuthi bazalwane sibe ne-fullness of joy as a benefit, sibe nentokozo egcwele, sibe nentokozo enjani bazalwane? Egcwele. Andike bazalwane yilento engenankinga neyinkinga, yile njabulo bazalwane levela noma iy'nkinga ney'hlupheko noma ukuhlutshwa noma yini kukhona nebuhlungu bukhona, but ube nale njabulo nje, ube nani bazalwane khulumani nale njabulo nje lengacishwa iy'hlupheko. Kuyi-benefit bazalwane uthi uJesu lokhu akakhulumeli nje kusikitaza kodwa ukuze injabulo yethu ibe njani bazalwane? Igcwale. So lento ye-fullness of joy i-benefit lesiba nayo lesiyitholako ngokuhlala nje. Nizingeko zami uthi niyini bazalwane? Kukhona umhlobo, kukhona ingceko, kukhona umhlobo, kukhona ini bazalwane? Kodwa nawuhlala kuJesu awugcina ungasabi ingceko kodwa usale uba umhlobo wabantu bazalwane, ngoba bazalwane umhlobo umuntu uhlezi agquma phopha emcabangweni yakho ngama umuntu ohlezi ucabanga ngaye umuntu noma kunjani nje akapheli. Uhle umphatha njalo kuyevakala bazalwane, awuyekeli ukumphatha nasekukhulumeni uba mnengi kuwe ngobe lo muntu ungumhlobo wakho. Uthi ithini ivesi noma ebosoliqedelela ufundele landelayo? But utheni lapha uthi ningabahlobo bami, yebo? Ningabahlobo bami uma nenza lokhu ngiyala. Kambe usiyale ngani ngokuthi siqale kuye? Angithi bazalwane. Yes. Angisasho ukuthi ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenza. Uthi angisho ukuthi niyizingeko ngoba ingeko ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani bazalwane. Kodwa uthi nina njani? Yes, kodwa uqedelele. Kepha ngithe niyini nina bazalwane? Ngamanye amagama i-benefit lokuthi kuhlala kuJesu bazalwane kuspenda isikhathi
sihlala kuJesu kusenza singasabi ingceku nje kodwa sibe ngobe sigcina sesazokujulile kaNkulunkulu. Sigcina bazalwane kungasekho angasitsheli kona yena ngomoya wakhe ngobe sinebudlelwane naye, sinebudlelwane noNkulunkulu, sinobudlelwane nomoya oyingcwele. Okwathi niyakhumbula eBhayibhelini bazalwane, uNkulunkulu kufanele abhubhise iSodoma neGomora. Sekufike kuye isikhalo saleyo ndawo. Nayikhumbula bazalwane leyo ndawo. Mhlawumbe bese sisuke siyitolika kabi. Angazi nami mhlawumbe ngizoba nenkinga ukuyithola. But lo mnye akhona ukuyithola masinya. Seyiphuzu lokugcina bazalwane. Sesiyaphuma. Seyiphuzu lokugcina bazalwane sesiyaphuma. Ngabona nje uSodoma noma uGomora ufunde khona. Yeah. Okay, 19. Oh, ubona uSodoma. Okay. Asiye mvake kwa-19. Ingakafiki lapho le ndaba. Nakuya. Uverse 20 walesahluko esingemuva uthini yena? Isahluko ubani? 18. uJehova wathi isikhalo saseSodoma saseGomora ikhulu lezono zabo ngalokho ngiyakwesha ngibone ukuba Kubekani umsize bazalwane. Ngalokho ngiyakwesha, ubone ukuba benzile impela konke njengakwesikhalo esifikile kimi. Uma kungenjalo, ngiyakubaza. Yes, kubeka. Ayeseyafulathela lapho amadoda aya ngaseSodoma, kepha u-Abrahama wayesemi ebusweni bukaJehova. Yeah. U-Abrahama wasondela wathi, uyakubhubhisa olungileyo kanye nokuzina. Yeah. Yes. Mhlawumbe kukhona abalungileyo abangamashumi ayisihlanu phakathi komuzi. Yeah. Yena yalaba abakhona abalungile lekutheni iBhayibheli babangaki bazalwane. Ngamanye amagama uNkulunkulu akakufihleli, ugcine wazi izinto ezifihlakele kwabanye. Kodwa uNkulunkulu athi ngeke ngiyibhubhise ngingakamtsheli umhlobo wami, ngingakakhulu nalokuthi bazalwane ndawubuka kuleli vesi esiqeda kulifunda lokuthi ukhona kuya kuNkulunkulu ngalokho. Kusho lokuthi unebudlelwane obuqinileyo okungasinto lengaphuka lula lokwenza ukuthi uyakhona ukuya kuNkulunkulu nanoma ngaluphi udaba ngobe akasitshe uNkulunkulu kuwe kodwa ungumhlobo. Kuyavakala bazalwane, unobudlelwane obuqinile wena noNkulunkulu. Yilento-ke bazalwane ebayibhenefit yokuhlala kuJesu. Gcineke lithi izwi likaNkulunkulu akenzi lutho engamtshelanga ngobe uthi ingceku ayazi lutho kodwa umhlobo wazi konke. Ukuthi yini ihlala kuphi. Na ufuna ukwazi indaba zomuntu yakho umhlobo wakhe uzokutshela konke ngayo ngoba yike into abangayikhuluma abangatshelani yona. Manje injalo-ke bazalwane nangabe engumhlobo wethu uJesu kusho ukuthi ngamanye amagama ngesikhathi ngikhuluma naye kunesikhathi akhuluma naye bazalwane. Mhlawumbe kuyoba nembuzo embalwa esiyowuthi yona kancane bese kumasikhathi sesilime sisekhona sesiyaphuma. Nangabe khona bazalwane okungaba imibuzo noma ekuba yini noma nje kuphawula bazalwane, noma nje kuphawula ngoba sesikhathi akusiyo umbuzo. Mhlawumbe kuyenzeka kube kuthi siyaphawula noma sibuka okunye ngoba okunye sidlule nje sagijima kiko but mfundisi Mdawung mhlambe kunokugcizelela kokuthile
esindlule nje sangazinika isikhathi phezukwako mfundisi Mabuza mhlambe lokudinga ukuthi sithi cindezela kancane senze njalo bazalwane bantu abasha bomama nakunezinto ezinjalo nje mhlambe ezinye sindlule esigijima mhlambe nemizwa yokuthi sengathi lokhu ngabe kuyacindezelwa kakhulu bese yakucindezela siyakugcizelela noma lokunye kuba ukuphawula lokunjalo noma kuba umbuzo asidedele okunjalo bazalwane sicoce sicoce ungumhlobo wami uJesu khona khuluma yasiba inkulu ke le kodwa ke manje sofaka mina fast nje bazalwane ngithanda nje lokuthi mina kakhulu siyahlanganiswa manje kwakhiwa lobudlelwane lophelele manje uma sengithi mina sengingumthana kaNkuluNkulu sengingena kulobudlelwane baJesu naNkuluNkulu njenga Jesu ayindodana uNkulunkulu angibaba mina sengivela kulobugatsha bami sengivela nami ngiyingxenye yalapha embusweni ngendlela le ngiunderstanda ngayo bazalwane angathi ukhona lele kangasifundzela lo verse 20 Ngalolo suku niyakwazi nina ukuba ngikubaba nanini kimi nami ngikini. Ngifuna kusho lokho abesibanyoni uthi siyakwazi ukuthi yena ubani ubaba nathi sikuye naye futhi uphinda ubanjani ubakithi ngathi lokuthi ngifuna lokuthi ngathi ungachazeka lobudlelwane uyabona ukuthi ngingilindiwe lobudlelwane bami angitithathe namhlanje ngemuntu omusha lomncane kulesigaba sebantu abasha kuthi lobudlelwane bami lapho asenibuchaze bafundisi kuze ngidokholwa ngize nami ngibe nalobudlelwane lobu Jesu lakhuluma ngabo athi nami ngikini nami ngikubaba uyabona into letinjalo nje ngamanye amagama sithungelekela kuJesu at the same time sithungeleke kuNkulunkulu noJesu athungeleke kithi nasekuthungele kuJesu noNkulunkulu ngasikhathi sinye sothungeleke kanjani bazalwane uma uJesu noNkulunkulu bemunye nathi sesiba munye kanye noJesu noNkulunkulu but lento iqale kuphi iqale ngokuthi mina ngihlale enkosini uJesu noJesu wabesuhlala kubantu bazalwane and ngihlala kumuntu ohlala kuNkulunkulu
nala kimi sekuhlela umuntu ohlalelwe uNkulunkulu kuye ngamanye amagama automatically uNkulunkulu sohlala kimi ngamanye amagama uthi Paula kuhlala kuye uJesu kugcwala kwani bazalwane lo okuhlala kuye kugcwala ngoba uNkulunkulu mangala sewuhleli bani bazalwane hayi futhi akapemthisi nokugcwala koNkulunkulu uzazohlala kimi nalo uNkulunkulu ogcwele kubani bazalwane zonke inkinga ngeke bazalwane hlala uJesu hlala uNkulunkulu hlala umoya ongcwele qhubeke ngibe inkinga ebandleni Chumele USA ku-university lekhona zawuthela ithelo ngoba kuhlala kuJesu bazalwane kwenza umhlaba wakho unothe noma ngawukuphi kwenza umhlaba wakho ube njani bazalwane ngobe akunothanga umhlaba kunothe indawo ohlale kiyo ngamanye amagama situlo sakho muzonke indawo lesitulo lesingeke sithole kanjani lesitulo lesingeke sithole kanjani kodwa lesengihleli kiso lesikuJesu situlo everywhere situlo noma ngikuphi sikhona lesitulo ngihlele taxini kodwa ngihlele Jesu lesesontweni kodwa ngihlele kuphi bazalwane hayi ngisasithela ithele taxini ithelo uyabona ke sesilinde sokhuluma ke manje ngale nto bazalwane yathi ufuna siyigcizelele leyo ukuthi naw sohleli kuJesu le strong bond lesakhekako yobudlelwane phakathi kwami uNkulunkulu uJesu sekwakheka leyanto sekutshintsha lokuthi mina ngiyingceko sengiba umhlobo sengazi izinto abantu abangazi bazalwane ake sikhulumeni ngaloko ake sikhulumeni ngaloko bazalwane ake sikhulume ngaloko sesibita bengijabule ngithi ufuna ukusukumela nje ukukhuluma ngaloko ozokhuluma kahle Asibingelele bazalwane egameni lika Jesu amen simbonga uNkulunkulu bazalwane nganase sifundo esimangalisayo kakhulu amen it is very interesting mfundisi indaba also ivezile nangendlela uNkulunkulu azambula ngayo sikubonge lokho ukuthi kunezinto eziningi esiyophuma la sizibambile nezizosenza ukuthi lobudlelwane buqine ngoba mhlambe besinabo kodwa bese buqala ukuba weak but indlela also expose ngayo kwenza ukuthi sibuyele lapho bekufanele sibe khona ake ngithi bazalwane mhlambe the purpose yalencwadi okhulunywa ngayo kaJohn uJohn uma ngabe eyibhala ube nenhloso bazalwane one ube ne target yokuthi amveze no ake ngiqale ngetarget bese ngikhuluma ngepurpose itarget yakhe bekuwukuthi ariche amaJuda lawa abemphika uJesu njengomesaya ngenxa yokuthi ube lapha eEfesu the crowd was in Ephesus so iEfesu ibe mixture of ama-Greek nama-Jews so the audience ihlanganisa laba bantu ababili but iproblem ibisekuthaneni ke amaJuda abenenkinga nobuNkulunkulu bukaJesu because bebemdinaya njengomesaya so into eyenzakalayo uma ubuka ipurpose ile yokuthi ubemfuna umveza uJesu enguNkulunkulu uyabo he was there eternally
Yingakho sizomuzwa ethi before Abraham was, I am. Bese bayacasuka because ukhokho wabo bekungu-Abraham. Uma bebuka i-age yakhe bese yabacasula lento because bona bebengamamukeli njengoNkulunkulu. But ke uJohn ufuna ukumveza yena njengoNkulunkulu. Ngithi angilande nje kancane before ngena la. Yabo, that's why kule ncwadi kaJohane uJesu uzosebenzisa the 7 statements ethi I am, which was the title ebeyisetshenziswa kuNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi kena ba-offendeke uma ezothi I am. The I am that we are using in John 15 verse 1. Aqala ngayo, that was the last I am uJesu amsebenzisayo. Yabo, ukuthi mina I am the true vine. There was a vine before okwakungu Israel. Elesiswati lithe malifundwa lithe mina ngingumvini sibili. Okusho ukuthi bekakhona umvini wokuqala. But isilungu sithi I am the true vine. Yabo, la eseyihlukanisa khona yena. Ukusho ukuthi ngamaye amagama mfundisi ungumvini oyiwona Wona. ya Niyezwa ushaya uhleli kulo hayi uhleli kiwo mbamba awukho munye. Awukho munye bazalwane. i-permanent stay le. Yes. So sangiyake kuleli phuzu ke umfundisi Gininza. Bazalwane niyasibuka kanjalo. Wafa. Enjalo. Kukhona la usaya khona. Umbuzo uthi usayapi? Yeah. La singabuyi khona. Usayapi? Amen. No, awungiphazamisanga ubugcizelela yona lento engikhuluma ngayo. Ngiyabonga mfundisi wami. So lento ke bazalwane kakhulu la into esivezelwa yona. Ngiyabonga ukuthi kena uveze igama lokuhlala. Because lokuhlala akusikona ukuthatha isitulo bese uyahlala bese uphinde uyasukuma. The word that was used ngesilungu kuthiwa abide or remain. Uyabo. So liqhamuka kwelinye legama ke originally. So lisho leya relationship. Ngiyathanda mawusufika kuma benefits la othi khona nina seningabahlobo bami. Because angeke ube umhlobo ungenabo ubudlelwano. Hayi man. Umuntu oyisihlobo umuntu onobudlelwano nomuntu othile. Niyezwa bazalwane. And uyayiphindelela uJohn lento. Uyabona leligama lika remain or abide hlala. KwiBhayibheli lonke lisetshenziswe ka 604 times. In the whole Bible hlala. Noma ke kuhlalwa ngeindlela ezahlukene. But mawuza kwiNew Testament 118 times lithi remain. uJohn yena yedwa more than 60 times elisebenzisa leligama ethi hlala. Ku chapter 15 more than 10 times. Ukusuka ku verse number 4 uyogcina ku verse number 11. Alibethi hlala. Leligama leli, it is the key word of the book of John. Ngamanye amazwi bazalwane lokuhlala ikona okubalekile. Yabo once into eBhayibhelini bazalwane ya emphasizwa. Kukhona ukuthi kuthiwe hlala bese kuyadlulwa. But lana kuthiwa hlala kuphinde kuthiwa hlala. Uthi usathi usalalele kuphinde kuthiwa hlala. Niyezwa bazalwane. Iba nalobudlelwano kanye naye. Hallelujah. So ngifuna ukuyigcizelela ke lapho bazalwane ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngalesifundo bazalwane. It is very interesting ngempela. And makuvezwa leziqu umfundisi Gininza akhuluma ngazo. Kuvezwa ukuthi ubaba ungumlimi. Yabo lento ivezwa ngizothini kuse groundini elilodwa.
noma kwaba ngamafama yabona umuntu owumlimi is the owner of the farm niyezwa bazalwane so kule farm lena kutshaliwe kunalesi siqu lesi esikhona ene lesiqu kuze siphelele kumele sibe nalamagatsha ene lamagatsha kufanele abe nesithelo niyezwa bazalwane ene isithelo asisizi igatsha but ake ngiyibeke kanje isithelo sidliwa igatsha but igatsha likhipha isithelo umuntu obenefita esithelweni umuntu ozofika lapha yana egatsheni bese akha isithelo bese kudla yena kusuthe yena kuphile yena so uje uNkulunkulu lapha sevelile lamazwi lawathi mina nobaba simunye so noJesu uyasifaka nathi akasagcina ukuthi mina nobaba nathi uyasi-invite ukuthi sibe ipart yalento niyezwa bazalwane the previous chapter 14 uintroduce indaba kaMoya oNgcwele uma ethi ningakhathazeki ukhulume ngokuhamba kwakhe base baqala baphatheka kabuhlungu wathi ningakhathazeki because mina kufanele ngihambe ukuze kube khona ozayo ene lozayo angeke ahambe eceleni kwenu because mina ekuphileni kwami nihambe eduze kwami niyezwa bazalwane but beningekho kimi but manje kufika isikhathi sokuthi kube khona umuntu ozayo lo muntu ozayo uzofike abe kini ngaphakathi kodwa Jesu ngiyakulentoko oqeda kisho ukuthi usuka la uyenhlazatshe uzofika naye yebo ekhona yes uma uya le eUnited States uzofika naye ekhona uma ungena eTexini unaye niyezwa bazalwane so ibalekile bazalwane kakhulu le ndaba ibalekile kakhulu ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu akamsiza umuntu omusha amsiza umama amsiza ubaba ake ngivale ngaloko umfundisi wami uJohn uma ubuka encwadini yakhe most of ama verbs awasebenzisile uwasebenzise in the present tense participle bazoyi understand othisha ukuthi it is the ongoing process so even the word remain lisetshenziswe in the present tense ngamanye amazwi lokuhlala akusho ukuthi njengoba ufundiswa la uzohlala namhlanje noma wahlala ngikhathi usindiswa but lento ithi njengoba kuthiwa hlala manje uyahlala namhlanje kodwa nakusasa uzobuhleli ngeviki elizayo uzobuhleli ngamanye amazwi kufanele uhlale ezabuye yena noma uphelelise wena le njongo uhlezi kuye kanjalo isithelo bazalwane isithelo uma njengoba zilaphayana bazalwane zivela zizinhle kuzofika abantu bazokhala wamafruit lawayana bese ayaphela kulesihlahla noma kufika isizini eyokuthi angasabi khona sizoba ngathi siyasha lesihlahla sifikelwe isizini bazalwane but wazi kwafika isizini uzobona amanye ama-apula amasha kusona lesihlahla because siqhubekile sathela asithelanga this year sabe sesiyaphela kodwa ngonyaka ozayo sosibona sithela unjalo umuntu omusha uthela manje athele ngonyaka ozayo noma se-university afika athele iy'thelo noma sethola umsebenzi ezweni elikude thina sikhathazeki ngaye ngoba uzoyithela le ithele ezabuye e-university angeke abuye nesisu e-university uma ehlezi kuye amen Binze wena baba mntanga sengisala nombuzo kuthi mhlambe encenye ningasisida bazalwane ngathi ngiyayithanda lemzekelo yaJesu kakhulu la matholakele lo mkhiwane lo yake
ngalesikhathi awuthola lo mkhiwana ahamba nalabafundi athi uyakuwo athola unganana isithelo abese awuqalekisa nababuya umkhiwana sowomile yini lesi lokungalethwa kithi njengebantu abasha labakhona kuthi kulo mkhiwana loyo loko nje yini thine njengebantu abasha salaphi kwente kanjani lapho siqale kusekana kusokunjani silahlekelwa nasokunjani ngalokungatholakali kwaletithelo kithi Angithi lela verse esilifundile nawe ke walifunda ngicabanga ukuthi lapha ku verse number 2 uthi yilelo nalelo gatsha elingekho ukhuluma ngelikhona nelingekho uthi elingekho kimi lelo liyanqunywa because angithi alinamsebenzi walutho iproblem la izovela khona ekungatheleni komuntu omusha ukuthi angabi khona kuye ebazalwane kunomehluko phakathi komuntu ongena esontweni niyezwa bazalwane nomuntu ongenwe yinto wakholwa ake ngelibeke ngaleli gama because manje abantu basindisiwe ake ngelibeke ngaleli gama elithi kunomehluko phakathi komuntu osindisiwe nomuntu osindisiwe waqeda wazalwa kabusha ngcono ngiyibeke kanjalo niyezwa bazalwane lo osindisiwe phela lithi iBhayibheli uma umuntu evuma ngomlomo Romans 10 uma umuntu evuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi ekholwa enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile guaranteed lo muntu uyasindiswa iyona indlela yokusindiswa leyo but bese kufinyelela kwesinye isigaba silanda uNikodima silanda uJesu uNikodima ngenxa yepride nangenxa yesikhundla because ubelapha kwiSanhedrin and he was the powerful leader kwiSanhedrin so kwakuzoba ihlazo kuye ukuthi aye kuJesu abantu babhekile emini so kwambiza ukuthi kusithela ilanga bese aya kuJesu uma ngabe efika kuJesu uthi Rabbi indlela am-addressa ngayo isho something but asikho isikhathi saloko manje so uma ngabe am-addressa uthi akekho umuntu ongenza lezi zinto uma engavelanga kuNkulunkulu useyabuza ukuthi mina ke njengomfarisi isikhulu esikhulu ngingenze njani ukuthi ngisindiswe uJesu ukhuluma ngokuthi hayi umele ukuthi uzalwe kabusha niyezwa bazalwane ngoba umuntu ozalwe kanye ufa kabili kodwa umuntu ozalwe kabili ufa kanye angeke bangezwa abanye ngithi mina once wazala kanye wazala uma wakho nobabu wakho uzothi mawufa ufe kabili lo mlayezo ngudlulisa kuwona wonke umuntu ongakholwa kodwa ophila kulomhlaba ukuthi once waba neshwa lokuzalwa kanye uzofa kabili kodwa umuntu obenenhlanhla wazalwa kabili wathi ezaliwe waphinde wazalwa ngezwi wazalwa ngevangeli wasindiswa waphenduka loyo muntu ekufeni uzodlula ebhokisini kodwa kunye ukufa akasayi ukubona because kunokufa bazalwane ekuthiwa ukubhubha nokufa izinto ezimbili ezihlukene umuntu obhubhayo akasophinde abe nokunye ukuphila niyezwa bazalwane sengilande kakhulu kwemfundisi kodwa ke sibuyela kuloya mkhiwane loya mkhiwane loyana usinikeza isithombe esifanayo nalesi esitshelwa ngaso kufike uJesu weza because bekuwumfanekiso wazofuna isithelo but isithelo besingekho ngenkinga yawo lo mkhiwane obowunayo ukuthi bekukhona iproblem kuwo so uma ngabe efike ngasitholi isithelo kuqhamuka umnikazi uma umnikazi efika uthi hayi no ngiyabona ukuthi isithelo asikho nami ngiyavuma asikho isithelo kodwa ake sisinikeze ithuba
lokuthi ke sivukuze. Yabo 2 weeks back bekuse Piet Retief. Bekwenziwani bekuvukuzwa. Namhlanje kukuphi kuse Caroline. Kwenziwani kuyavukuzwa. Ngomhla ka 29 kuphi eNelspruit kuyobe kwenziwani kuyavukuzwa. Kuthiwa ke for 3 years singatheli. Uthi lona the last chance only 1 year. Uma ke nje sehlulekile asivele sinqunywe. So sengisho ukuthi ke umuntu omusha indlela angasizakala ngayo ikona lokuthi mayevukuzwa aka responde phela. Responda umuntu omusha. Angithi kuyavukuzwa. Khona uyilona into othi uyayivukuza ivelishe noma uyivukuza. Uyilandela umquba uthi uyayivusa ivelishe. Ayinayo injongo yokuphila. Kodwa khona into ozothi uyificifile uthi mawusufaka umquba ufaka amanzi vele ivuka ibe lihlaza. Abantu bafike badle kuyona. Angazi kodwa noma ngiphendule kahle. Hlala nami hla. Lithi hlala nami lisho. Amen. Ngivela khona lembuzo. Ngisacela kubuza. Yes ma. Le sihlahla lesi le lakhuluma ngaso sesilindiwe. Uthi Jesu kwakungasiso sikhathi sokuthela dithelo. Yes. Kodwa nafika lapha kulesihlahla Jesu ngoba beyena bekalinzele dithelo. Manje Jesu uyasiqalekisa kodwa bokungasiso sikhathi sokuthela dithelo. Okay. Phuma kanjani la? Okay. No bazalwane semfundisi Mtaung si addressele kungesiyo. Lesigcina ngayo. Sesilinde ukukhuluma ngaloya. Lathi sesijeni kwakungasikhathi seyithelo. uJesu afuna umakhiwane wasiqalekisa. Not ngalesa lekwathi sinike lithuba ngisi yes, ngingathi ngiya understand. Yes. Bengingakeva umbuzo wasesijeni ukuthi uthini ngaleso. Manje Jesu usiqalekisa kanjani lomkiwane ngoba lesihlahla bokungasiso isikhathi sokuthela dithelo. Kodwa nafika lapha Jesu uyasiqalekisa ngoba yena bekalinzele ini dithelo kodwa isikhathi bokungasiso. Mfundisi, ngathi yayi ngobe eze uma silikhumbula lelivesi lithi uJesu bekandlula wabona isihlahla sinamaqabunga amahle wasusondela kiso acabanga ukelambile cabanga ukuthi uzawuthola ithelo ngathi kanjani ngifuna ukucima lokho okushiwo ngisejeni ukuthi bekungasiyiso ini but ngathi kulelivesi lithi kwakungasiso sikhathi yeah lisho njalo liyakufaka lokho kushiwo sesijeni yeah liyakufaka bengifuna kona ukuthi limnandi bazalwane uma silitholele lo myasifundele sithole kulo ngoba sisho phuma sithi kanti lili amen. Okay basalihlola hlala ngicabanga ukuthi okay kusifaka lo mbuzo ukuthi bekungasiso isikhathi sokuthela isithelo. Yingani bekungasiso isikhathi sokuthela isithelo? Kusibuyisele emuva kulo bekakusho umfundisi kuyahambelana lezinto ukuthi akungakabi isikhathi sokuthela isithelo. Yini lesihlahla akungakabi isikhathi sokuthela isithelo? Ingoba mhlambe akangenanga ngelisango lelinguJesu. Angeke uthele isithelo uma ungangenanga ngelisango lelinguJesu. Kuze uthele isithelo ufuna uqale ungene ngelisango lelinguJesu. Enesihlahla lesingangenanga ngelisango lelinguJesu ngeke vele sithele isithelo. Vele sitawunqunywa silahlelo le ngoba asinawuthela isithelo singakangenanga ngelisango lelinguJesu. Ngisalalele yonke le nshumalo enhlitweni yami bekuvuka lokho ukuthi ngabe siqale lapho kuthi kuze umuntu lomusha ayofika athele isithelo funa ngene ngelisango lelisango lelinguJesu. Khathalekile ukuthi sindize itolo noma kuthani noma 300 years back but la indleleni siyasala wonke amalanga singena ngalelisango lelinguJesu kuze sithele isithelo. Siyabonga maki contribution yakho lenhle kakhulu.
iyevakala ukuthi iyabuyela lapha kuloko kuzalwa kabusha. Lokuthi lo mkhiwana umele umuntu leka kanjani lo ngakazalwa kabusha lo ngakaphenduki leka ngasindiswanga kodwa na ukhona noma endlini kaThixo. Kodwa manje tithelo tinjani tikho. Ngena ngaleli sango lelinguJesu. Iyevakala mosibazalwane, iyevakala babemtawunga mos. Ngale le mikhwana sicishe bamningi kakhulu. Lo ngilele kandlula kuwo walamba wafuna kudla lapha. Wangatholi lutho. Manje seyevakala manje ngalendlela leseyilandwe ngayo lokuthi ingafanekisela lokungangeni ngendlela lefanele ensindisweni ekukholweni kuba ngumntwana kaNkulunkulu. Soyayiva sisijeni. Sizowenza so uma sibuya sesilindwe siba nethuba ngicabanga ukuthi siqaleni lapho sifunde just leyo part leyo bese sesithi kucwila kiyo sesiyandlula ke sichubeka nokunye senzele ukuthi senze justice nakuleyo part singandluli nje sithi mhlambe seyivakele kani kuze ivakale ngcono funa sifunde sivumelane ukuthi lithini le verse bese sesibuka sesiyayibuka siyayi analyze ngaleyo ndlela leyo ngicabanga ukuthi uma lithuba sinalo bazalwane asiphinde silvakashele lelo verse nasibuya khona okunye bazalwane singagcizelela noma esingakubamba nyalo siphume sihambe nako senzele ukuthi nasibuya ngoba ingqikithi lenkulu bazalwane kuhlala kuJesu ingqikithi lenkulu kuhlala kuJesu inkinga zonke ziyacazululeka nezinto esiyaye thina sifuna ukuyithathela kithi ziyacazululeka uma ngabe sihleli kuJesu ma problem lamanengi la khona ayasolveka uma sihleli kuJesu ngoba inkinga eziningi zidalwa ukuhlala esontweni hlala esontweni lokusidalela inkinga abazalwane hlala esontweni but kuhlala kuJesu bazalwane ngilokhu lesibizelwe kiko ngilokhu lokudingekile kuthi njengabantu abasha njengabazalwane noma sebandleni noma semphakathini asibe ngabazalwane abahleli kuJesu abahleli bagcila sibe nobudlelwano obuqinile nebudlelwano obujulile size bazalwane iBhayibheli lithi anisezona ingceku seningabahlobo lento iyakheka ngalokuhlala kuJesu kunezinto ezakhekako la kuwe njengomuntu omusha nalobudlelwane buyakhula ngalesikhathi uhleli kuJesu buyakhula lobudlelwane bakho noJesu buba ngcono kunakuqala nesimilo sakho ngendlela okhuluma ngayo nabantu iyatshintshwe nje ukuthi uhleli kuJesu ngobe bazalwane awukwazi kuhlala kuJesu wena usale unjengobaba unjalo izolo fanele kube ne turn around uma sohlele enkosini kube nezinto ezitshintshako kube nezinto ezivelako zivezwe ukuthi uhleli kuJesu angazi bazalwane khona okunye esingakusho singakathandazi saphuma noma sisenesikhathi angasikhathi sesime njani esinaso sekunzima ukuchubeka but sengisho ukuthi nangabe khona kunye singaqila kikho ngoba ngazi ihlelo nasibuya ukuthi liyochubeka kanjani. Yes mfundisi. Ngiyabonga mfundisi wami. Ekugcineni ngifuna ukubuyela kulolahla ngosho lingale sesimeda. Lolo lingale ngoba uma sisibuka lesasihlahla lesiya kungathi sithela nganxanye. Yes. Ngifuna ukukhuluma sikhulume ngale nkinga yangale. Yangale. Kodwa
ake ngiqale la kulombuzo lo obowukhona. yeah Mina ngokwale verse ebengiphendula ngalo mfundisi bengiphendule kahle. yes bophendule kahle 100 yeah. Angithi manje lapha Yes. kuLuke alifani nalapha kuMatthew. yes alfani yes. Ngicabanga ukuthi lo mbuzo oqhamuke ngale kuMatthew nothi lele esilifunde la. Enye yezinto ezothi ukusinika inkinga uyabona kukhona into ekuthiwa it's a synoptic problems. yeah yeah Sino means the similarity. Uma ubuka igospel kaMatthew ekaMark nekaLuke babhala izitori ezizodwa ezihluka kancane kancane yebo njalo kuze kune problem njengoba kuthiwa synoptic problems abanye bathi omunye ukopele komunye yeah kugcina kungaziwa ukuthi ubani kahle kahle owaye right akusike kwethu ukukhuluma lokho yeah sithatha izwi njengezwi likaNkuluNkulu eliphefumulelwe sengishalo ukuthi leyo problem sizobuye sisondele kuyona because ngiqeda kuyicheck ukuthi ngale kuMatthew ilawa owakheswa khona lo mkhiwane ngokungasitheli isithelo but uLuke akakhulumi ngokukheswa kwawo uLuke ukhuluma ukuthi awunikezwe isikhathi awunikezwe elinye ithuba ukuthi ukuvukuzwa kuona bengidlula lapho bese ngiya lapha yana kuleya problem ingithinta kakhulu uma ubuka lesasihlahla lapha yana bazalwane siyawabona amagatsha khona angithi bazalwane but kulamagatsha lawa into emangazayo phela leliyana yibandla bazalwane leli lapha ya okubhlungu ngalo ukuthi bakhona labazalwane lithe iBhayibheli nina ningamagatsha yes ibandla leliyana but izithelo azikho kulelibandla azikho kule bandla yes niyezwa bazalwane iyona ke into ebhlungu ukuthi njengoba lingenayithelo izithelo bekufanele ngabe zikhona yebo lokho esikubona ngapha kwa right kufanele ngabe siyakubona ngale ka left so ngamanye amazwi kusho ukuthi kumele kube khona into eyenziwayo yes ukuze kulunge lo liyahlangothi olingale siyabonga nje ukuthi lesasihlahla sebe example yalesifundo lesi so kumele kube khona into eyenziwayo that's why ngithe kulesifundo ila kuvukuzwa khona ukuthi noma ngabe thina sonke esihleli la besibhilonga ngapha laba bangekho bebhilonga ngapha kodwa thina sesinethuba lokuthi kuyavukuzwa kusasa ngale kuzobe kunesithelo esifana nangala so sengibuyela kule yanto leyo obowuyisho ukuthi asinje kahle kahle noma sisibuka sinje kodwa kithina siyasifundisa ukuthi kufanele ngabe kubovu nangale kodwa iproblem ukuthi kuswelakale abantu abahlezi kulo yamvini bakhona kodwa ngathi kena bahlezi temporary uyayibo kanti leli verse lapha kuJohn uma sikhuluma ngokuhlala kusho ukuhlala permanent njoba ngithe kuyinto eqhubakalayo uhlala namhlanje uhlala eksasa uphinde uhlale nangakusasa ulokuhleli khona kusho ukuthi ngamanye amazwi wakhile kuye angazi uma igama eli right yini but ngesiZulu once wakha leso structure ngeke uzusasusa so bekufanele ukuthi ke kwakhiwe uhlalwe kuJesu noma kwakhiwe kuyena ukuze lezithelo bese ziyaphuma ngamanye amagama kube yinto emile ukuhlala kuJesu nento echubekaka engapheli engenasiqalo engenasigcina into echubekako iyenzeka ngobe kubuye kube nale partner bazalwane nayi partner like verse 2 kulo John chapter 15 lethi yilelo nalelo gatsha eli kim ubani loyo bazalwane uthi yilelo nalelo gatsha elikubani elingatheli izithelo ngamanye amagama kuyenzeka kube igatsha elikuJesu kodwa elingenzi njani oh Nkosi yami libe kuJesu kodwa elingenzi njani bazalwane elingatheli izithelo uthi uJesu lelo kanye angilidungi ngiyali susa usho njalo ngithi bazalwane okay asiphumeni bazalwane bese siyabuya siyadlula kahle kokuningi sesiyaqina
but asibe abantu abasha bathela iy'thelo asibe kakhulu abantu abasha bahleli kuJesu abakhiwe kuJesu ukuze sithele iy'thelo ngoba uthi ngaphandle kwami ningenze lutho nale gatsha ngeke lathela iy'thelo ngokwalo ngobe bazalwane lengcenye lengala lokuthi kungabi nezithelo ngamanye amagama asilindele inkinga lapha ngithi asilindele inkinga ngala asilindele kuwebhana kunengi lekuzawungenelela uma ngabe usheshe uze kimi Nkosi uma iNkosi ingasheshi ingenelele kule hlangothi uma iNkosi ingasheshi yenze njani bazalwane ngenelele kulo hlangothi kutaba netinkinga ngobe kungenteka akahlalwa kuJesu kungenteka kahlaleki kahle kungenteka kucoshemwe eNkosini uyabo umuntu ahleli kanje noma kunini noma kunini vele ungamenzeli iti nangifika nje kakho ngifika kakho ngibe kanje ungangendeli itiye ngobe ngiyohamba ngakabili nokubila lamanje engakabili ngiyowenda njani vele ngisendleleni noma ngaze ngizame ngehle kancane mamdladla kodwa ngiyahamba ngiyindlela nethi nje ngikhombisa ukuhlonipha nje ngiyahlonipha kodwa kona ngenza njani kodwa ke lohleli bazalwane lohleli bilisa noma uyabasela wabilisa noma kuthi ngeke uhambe uyothola utawubuya ubase ubuye wendeni ayobi uhleli lo muntu into leta wende kutamthola sekalele noma uyothenga impuphu uyalijuja ithenge ulijuja akayenza wende njani uhledi kodwa lo uthi wena usayothola usayowendani Muslim umuntu uyophumisana naye noma aphume ekuqala manje ingakho kuJesu agcizelela indzaba yokuhlala hayi yokuqoshama mhlambe kuqoshemwe ngala kahlalwa ngakho tithelo munye lohleti kuJesu nake kuyavela nalo lohleti kuJesu naye sadzinga kuhlungwa ngoba phela sikufuna thele kakhulu kusafuna kwendi umsebenzi kodwa ke umsebenzi lokufanele wendeke bazalwane umsebenzi lo fanele wendeke kuze njengebandla njengabazalwane sithele tithelo ngoba bazalwane kuqedza tinkinga kulala kuJesu ngoba bazalwane uma kungasingu 99 wetinkinga ngito tonke tidalwa kungahlali kuJesu and nawufuna kuqedza tinkinga emabandleni uqedza tinkinga yabo nje bazalwane ake ngibeke ngithi mina uma sine bantu labasha lesila namhlanje sine njengoba sikhona la akunanza noma labangekho bangaba imillion kodwa sine lesila sathe lesinqumo sokuthi kusukela namhlanje ngiyohlala kuJesu angiqinisile sitabadla nalapha inkinga ukuthi nathi lesila sisende nje asikho sho ukuthi ngiyahlala noma ngiyasuma ngendanjani kodwa ke ake uncume kwangathi singabeka titulo siyende njengakudzala sibeke titulo la kuthi usuke lapha vele uthathe isinqumo sokuthi kusukela namhlanje ngiyatibophelela ngiyatibethela kuJesu ukuthi vele yonke mihlaya ngosiphila yonke mihlaya yonke siphile la
Khulekeni bazalwane. Yonke imihla yami ngiyoziphilela. Phila kulo Jesu. Uphila uhlati kuye. Simo singavumi, simo sivuma.